Mejuah-juah dingin selamat wari minggu, isahkan kami mankam kerina kekelengan kami, ijapa pe kam ringan ibas pak saendah. Mari ras-ras kita bersikap, guna bengket kubas kebaktin minggunta ibas pak saendah. Mari si benaken kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa si erkuasa, nangdangi kerina doni endah. Ibas gelar anakna Yesus Kristus takal ni perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia. Si tetap mempelimbarui gerejana. Perkuah ate ras dame. Ibas Tuhan di bata bapa. Ras Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas kerembakan kesah si badia. Si engkawali perberkat ras permulihdu. Genduari nari sehrasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura Tuhan. Daramilah kai singena ate Tuhan. Erpalasken kata di bata enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 331 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab 2 Raja-Raja, bindu 10 waluh, ayat sada seh kubas ayat pitu. Iogekan kami isina nina bagenda. Kenca 3 tahun Hosea, anak Ela jadi raja Israel. Hizkia anak Ahaz jadi raja i negeri Juda. Tupung umurna 25 tahun. Jana dekahna ia erkuasa i Jerusalem lid 20 siwah tahun. Nandena Abia anak Samar Sakaria. Raja Hizkia ngelakoken singena ate Tuhan. Bali rasnini Raja Daud nairi. Ikernep kena ingan-ingan resembah kalak perbegu. Iripuk kena tugu-tuguna. Ras itabahitna gana-gana asera. Nipe tembaga si ibahan Musa naipe. Si igelari nehustan. Eipe iripuk kena. Erkiteken sehkubas paksae. Bangsa Israel tetap dengar nutung kumenen guna pahagasa. Hizkia erna leman Tuhan di bata bangsa Israel. La enggo pernah lid Raja Juda bali ras Hizkia subuh ope denga paksae entah pe kencasie. Ia patuh man Tuhan la pernah isimbakna tapi alu metenget ikut kena kerina undang-undang si enggo iberikan Tuhan man Musa. Maka Tuhan nemani ia. Jana erkiteken si sangap ia ibaskai si idahina. Berontak ia ngelawan Raja Asur
dengan la yang git talu man bana. Sejenda me pengogen pustaka si badia bagin si pemena, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si makiken ca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari kita resada ibas pertoton, ope lenga kita dengkehken kata di bata, mari ras kita ertoto. Tuhan di bata kam Bapa kami, si perkuah dengan perkeleng. Kekelengendu simpar ialoken kami, ibas kegeluhan kami. Kekelengendu si ialoken kami ibas anakndu Yesus Kristus Tuhan. Erbahanca kami mejuah-juah. Dengan tetap kami geluh ibas kini teken dengan pengarapan. Karena kegeluhan singgo isikap kendu man kami genduari ras pagin. Kerina anak-anakndu nggo sikap gunan dengkehken karena katandu. Katandu kap jadi ulu gegeh kami. Katandu kap kepentaran kami. Terbatas kengasupen kami gunangan tu sisa. Gegeh kuasa kesahndu si badia. Si paangkaken katandu man kami. Seh maka ngasupe kami. Gunang geluhken katandu. Arkiteken pendahin kuasa kesah si badia. Si erdahin ibas kegeluhan kami. Pakaiken dengan perlengkapi kemahandu. Dengan kuasai, dengan rajaindu pe pusuh perhatian anak-anakndu, si sikap pusuhna guna dengkehken karena katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus reh kami ertoto ras ngataken bujur man bandu. Amin. Senina-senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Kolose bindu telu ayat 10 seh kubas ayat 10 sada. Iogeken kami isina nina bagenda. Janah genduari enggo ipakendu manusia simbaru. Kam genduari manusia simbaru si tetap ipelimbarui di bata. Sin jadikan kam rikutken tempas najine. Tujunna megelah itandeindu alu serta di bata. Maka lanai bo rendobah kalak Jahudi entah kalak Jahudi. Si resunat entah la resunat. Lanai rendobah suku-suku asing. Kalak skit si ianggap hina budak entah bebas, sebab Kristus kap kerina, Kristus resada ras kerinana. Sejenda me pengogenta. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan, man kam kerina, ikatakan kami mejuah-juah, ibas ketedehan atendu, guna dengkehken kata di bata me si pengasup kam. Gelah banci pe ian tu sindu, karena kata si ipedengkehken kemahena man bandu. Minggu enda mekapken minggu reformasi. Erpalasken ogen tandai makana tema irakut ibas kegeluhan si ipelimbarui. Tentuna kerina kita ertedah ate kegeluhan ta ipelimbarui. Sebab surah-suranta tujunta mekapken kegeluhan ta redekahna reh ulina, reh sikapna, reh raturna. E makana ibas kaikin siman pelimbarun mabage.
ibas kini teken ngai siman pelimbarun arkiteken kurang ibas kekelengen ngai entah ibas kini jingka tenta ikut muat bagin ibas dahin-dahin Tuhan selama masa pandemi enda bagai pe ibas situasi new normal enda entah nape perlu ipelimbarui arkiteken lenga kita ngasup ngelakukan si mehuli bagi singgo ipedahkan Tuhan. Makana melalang enda bentukna kegeluhan ta si banci ipelimbarui. Entahna perukuran ta selamenda kurang payona, tah bas pengerana takin pe mejurtah umpamana, pengkebat geluh ta la arusna ilakukan bagi anak-anak Tuhan alu status singgo iberikan man bantah. Maka kita menda meteksa kaikin siman pekenan, kaikin siman pelimbarun enda ibas kegeluhan ta. Coba dagi si bandingkan kegeluhan ta masa si lewat ras masa si genduari. Kai kada ge sura-suranta ibas masa si rehenda. Sebabna kita tetap ngenda erdalan dalani ku geluhan ku si warisi rehenda. Sebab labo terpekena kita singgo lepus mabagai singgo lewat. Makana adi ateta kegeluhan ta ipelimbarui di bata. Erpalaskan kitab Kolose endandai ikatakan maka kita kegeluhan ta mekapkan manusia simbaru. Erkitikan di bata ngon jadikan kita sueras tempasna tujunna gelah si tandai di bata alu serta ading geluh kita ibas dosa labo ngasup kita nandai di bata alu serta maka Rasul Paulus ngatakenca kini teken ngenca banci pengasup kita geluh ibas kegeluhan simbaru dengan nadingkan kegeluhan si gelap entah nape kegeluhan si male. Kegeluhan si gelap dengan si male kebiasaan doni enda. Keriahan ta geluh ercebah-cebah ibas kubang dosa. Daya tarik dosa enda tuhu-tuhu ngerak entisik. Tapi kedungenna sirang kita ras di bata. Lanai kita ngasup ngalukan kini ulin di bata. Di bata ersura-sura jadikan kita sueras tempasna, gelah kita ersadaras iya. Geluh ngikutkan peratenna, geluh ngikutkan sura-surana, langkaikin gunana, ijadikan kita sueras tempasna lit tujunna. Gelahna kita ngasuk nimbak peraten daging ta. Gelahna kita ngasuk nimbak dosa. Amin nape labo suka hai mabagai kerina kita enda kam rasaku kerina kita nggor dosa tapi ibas perkuah ate di bata nina Rasul Paulus ibas kitab enda lit banci kita atan dengan metunggung guna ngalokenca sebab kala si kegeluhan na nggo ipelimbarui di bata kerina biak kegelapan ras biak si male enda itadingkenna umpamana dai ikatakenna biak na medoni mekapken erlua-lua erlagula mehuli bagai pengikutkan peraten daging dalankan si jahat merangap bahkan pe ikatakenna rangap bali ras penembahan man berhala ula ka merawa nina ula ngamuk segat atendu kalak nina sebab kala si merhat ercekura ras melaskan cakap melket dengan pergua manusia si male laatan bengket kubas kerajaan surga maka kita menda siapa ikin siman pelimbarun adi erpalaskan kitab Kolose endandai ibas ogen si sebelumna dikunaikin elit bas kita dengan sita man pekenan dengan man pelimbarun mari pelimbarui. Sebab engkai kerina nginda kita pagi ertanggung jawab mandi bata nang dangi kai si ibahan kita. Maka kala si geluh nanggo ipelimbarui di bata lanai ibelat-belat na kelas entah nape kegeluhan kala si deban bagindai katakan jenda
Lanai bahan kalak Jahudi ras sila Jahudi. Sebab beda kelasna, beda status sosialna. Subuk si resunat ras la resunat. Kalak si hina bagaipe kalak si budak entah bebas. La baci si pekiti isi pe iya. Sebab kalak si kegeluhenna nggo ipelimbarui di bata. La ipekiti na kalak aminna pe kalak kiti. Tetap ibelin kena di bata ibas ngergai kemanusiaan. Maka kita pe adi selamenda umpamana ya sidah kenca penampilan kalak lah bagi ukurta enda kerpe-kerpe ngenda lolik kadena peteta mesombong kita man bana kegeluhan si bagai peman pekenan sebab banci kita kari terluda. Enda labo kai peteta kepeken luar biasa. Pametah rasideban nalit basia. Wenda luar biasa ngete ta bancing kai pela bulit basia. Lalit dalanna kita empekiti kalak sideban. Amin na pe menurut doni enda entah pe menurut enterem jelma ia kalak kiti dengan lama harga. Adilit perukuran sebagai bas kita tentu siepe man pekenan. Ibas kegeluhan ta ibas kita arkini teken. Gelahna kita banci ngergai kalak subuh dana entah pe diberu dilaki orang tua singgo metua si produktif denga entah pe si pensiun kerina harus si ergai. Sebab ndai isingetken ibas invokasio tandai daramilah kai singena ati Tuhan. Singena ati Tuhan pe si dalanken baci dengar ngelabo kita sempurna dalam kenca. Lit dengar ngeman mawon ibas kini ulin tepe biak dosa leket ije. Lit dengar je kepentingan dosa silakukan. Makana mari si uri kegeluhan ta skala-skala. Senina ras turang, nandi ras bapa, si ikelengi Tuhan. Sebab kai adisinan ibas kitab dua raja-raja dai. Hizkia ia ipilih dengan itetapkan jadi raja di negeri Juda umurna 25 tahun. Dekahna ia erkuasa 20 siwah tahun. Ikatakan pe maka ia sekala raja si ngelakukan si ngena ate Tuhan. Engkai maka ngena ate Tuhan ia penggo medu nandangi penembahan man gana-gana si ilakukan bangsa pilihan Tuhan tupung si gelare bangsa pilihan Tuhan tapi lagu langkahna encurnakan gelar Tuhan ragu ia nandangi kuasa Tuhan nandangi kegeluhanna langkai maka isembah nagana-gana maka Hizkia ibas masa kepemimpinanna lit tujun geluhna lit perayakenna lit pengarapenna maka min kegeluhan bangsa ibas erkini teken harus ipelimbarui lanai payo si dalan kenai sebab engkai adisinan ibas 10 pedah dibata bagin si peduaken bansi ogeken kami ola bahan man bandu gana-gana tah gambar-gambaran karena silit idas langit idas entah karena sini doni iteruh entah karena sini bas lawit iteruh doni ola nembah man bana, ola perkawankan bandu man bana. Sebab aku kap jahwe di bata si macemberu, si ersimulih man kala, si erlem-lem atena kempa aku. Salah nini bapa seh man anak kempuna, seh kusundut si peteluken ras si peempatken. Tapi kucidahkan perkua ateku, man meribu-ribu kala sing kelengi aku, dengan si muniken pedahku. Endam si inget Hizkia. Maka dibata banci ipedua-dua. Adiningen gote man dibata saja ngenca banci isembah. Makana kerina bentuk-bentuk penembahan. Subuh tugu-tugu. Bagai pe batang kayu umpamana. Entah naga-nagana ibas nipe tembaga si iban Musa naipe eipe isembah si igelar kendai nehustam te kapndu ia man tinepa dibata labo man dibata si nepa ia te
MC terjadi. Maka kerina iradas kena. Kerina bersih kena ibas wilayah negara si ipin-pinna. Ibas wilayah kekuasaan. Kerina penembahan manggana-gana ikernep kena, iradas kena. Endape tentu banci jadi erkiteken ia patuh man Tuhan. Langit ia nimba undang-undang Tuhan. Jana ikatakan pe Hizkia enda alu metenget ikut kena undang-undang Tuhan ibas kegeluhenna. Mabagai gelu ipelim barui lit bedana nai res genduari. Opelenga kita Kristen ras kenca kita Kristen. Opelenga kita serayan ras kenca kita serayan. Opelenga kita tutus ras kenca kita tutus lit ulihna. Maka ikatakan pe Hizkia enda alu metenget dalam kena undang-undang Tuhan. Maka sangap ia ibas kaipe si idahi kena. Pas bagi si isena kendai ibas pedah 10 pedah dibata bagin si pedua kendai. Sangap ia semakana pasu-pasu Tuhan simparman bana bagi peman meribu-ribu kalak si ngikutkan ia dengan si munikan pedah dibata bas pusuhna. Kepeken hamatan dengan biaran Hizkia man dibata asangkan man manusia bagaikin arusna. Laban si pedua-dua dibata. Sebab dibata kap si nemani dengan engkawali kegeluhenta. Bahkan si idah pe. Raja Asur sendiri pe pang ia ngelawanca dengan layang git talu ibanna. Padahal ia jay statusna teruhen asangkan penguasa Asur. Tapi tehna datasan penguasa Asure lit dibata. Maka layang biar. Ulah kal pernah si pedua-dua dibata. Ulah kariningan kita nggo Kristen. Tapi tubuh kemputa tah anak ta si mandengakang bawang putih tonggal jadi burana. Entah si banka benang telur rupa pengerakutna. Encena nggo kita ningen Kristen. Kukuburan kita si cibal kendengakang ngebelores isap. Enda isap ndu bulang minta ka. Megegeh kel bulang enda ngisap. Bicara loi nakap engkai maka murah babaan du isap loi kempu kurang merga. Kurang lala nakap nu dakam kita pesenggat. Kainari kita perlu cibal-cibal. Mereka cibal-cibalan adik kita nggo pengikut Kristus. Majekan rumah kita. Enda kang enda syarat nama kader pajekan rumah do enda sekulante sekian nina. Si ikutkan ka. Rumah kita pagi nisa. Si bangun rumah dait entah tukang ninta enti si ngencam bangun sa tapi ice daina rumah ta si seh kaya pagin seh ngayak metua kita nisa. Ije harus kita punya prinsip. Umpamana anak tah kemputa tah keluarga tanah tang tua tamaka jerango bestakalna na tamaka enda kata makancing penitires gunting ni na tamaka harus na elanai silakoken sebab kai pengendesan geluh ta tetap man Tuhan saja. Rami karta tan gua kanina kuga karena kegeluhan masa sire karena sielanai manikutan apalagi mankam anak-anak kami singuda singikuti kebakti nenda ulah kari tek kakam man horoskop git kakam ngoger tak tan entah hartak nahe miskam tu dibata ngenca si meteh masa depan ta janah ulah kita lampas tu nandangi kalak singata kenca maka na idahna kuasa beku mutir kalau kita te katakan naka rumah doi begun naka si perlu kita te maka dibata ngasuk nalukan kuasa kegelapan senina rasturang sini kelengi Tuhan patuhlah kita man Tuhan gelah ngasuk kita nimba si jahat nimba kuasa-kuasa kegelapan
silangan na ate Tuhan. Geluh ta harus ipelimbarui. Maka ula kari gunanda rami rezeki pe, ngit ka kita ndarami saman guru. Labo baci gedang umurne, bicara bayak pe kita kentisik. Tading kenkang pagi ma bagi. Ula kita ngit erpekat ras kuasa kegelapan. Adi bagi dengar kegeluhan ta, minterlah pekena-kena pelimbaruilah. Sitiklah bagi ukur ta ekonomi ta. Entah lit masalah telah terdungi kita, lit si beneta, si darami, si sungkun guru umpamana. Engkai makalah si sungkun Tuhan. Diras Tuhan melawan ninta. Geluh harus tetap ibasken itekan. Sebab kai kita manusia simbaru. Perkuah ati dibata singgom pelimbarui kegeluhan ta. Adinggoi pelimbarui Tuhan kegeluhan ta. Lanai kita banci ersada ras kegelapan. Makana kai dage siman pekenan. Kai dage tekat ta kenca si oge. Entah pesi begiken kata di batenda. Adi selamenda kekelengan pe kurang mari. Kita engkelengi. Umpamana kurang tutusna kita selamenda. Makaikan kata di bata. Ngogesa ngenca kita tutus. Mari dage si dalankan kai pedah di bata. Kai dage tekata. Kai dage surah-suranta. Anca si begi kata di batenda. Entah na umpamana selamenda. Sungsungan kita ngencar toto. Sangat berat perbebene gedang isina. Dikunela kalit perbeben lanekar toto umpamana. Adiekin man pekenan, pekenalah. Bagi bas kita nahkan persembahan man Tuhan. Melala bas kita tapi tempat-tempat kita bagi kalak musil mereman di bata. Padahal gue melala ipercayakan Tuhan man banta pemerintah. Gue melala kal isikap kena rezeki man banta. Tapi tupung kita resembah reh ke rumah Tuhan. Bagi kalak musil kita nahkan persembahan man Tuhan. Mari si pekena. Sebab kerina kita kegeluhan tak gue ipekena-kena Tuhan. Go sampur pasu-pasu Tuhan ibrena man banta. Lalu bagi dage senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Ikutkan pedah di bata. Geluhkanlah kata di bata bas geluhta. Maka ulah kari kencasi begikan lupa kaki talanai kasih dalankan. Lagi melala terdalankan tapi lit sada surah-suranta harus ngasup kita dalan kenca. Sebab na tupung kita ndarami surah-surah di bata kari sin cukupkan sini perlukan kita pas kegeluhan ta. Ia sing ngelengkapi kaipe sini perlukan kita. Sebab lah boleh si metahat man Tuhan. Ula kal naris si sembah tinepa di bata. Tapi di bata si nepa isi dunia enda elah si sembah. Sebab kerina silit ibas dunia enda si kerajangan di bata kap. Kita pe si kerajangan di bata. Maka labu banci kita nembah ibas krina tinepa di bata silit ibabo donienda. Biak-biak anak di bata lit bas kita jadi peraya kentah. Bicara lengag yang ngasup secara serta entah pe sempurna tetaplah silatih dirinta. Sebab latihan perlu guna empekena-kena kegeluhan ta. Bertahan kita bas proses, berjuang kita bas proses, dungna pagi si alokan ulihna. Si dengkahkan kata di bata. Erbuah ia ibas krina dampar kegeluhan ta. Tentu eima siman dara menta rasiman dalanan kenta ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Tuhan si masu-masu kita krina. Berilah di bata empelimbarui geluhta. Janah kita pe surah-suranta geluhta ipelimbarui di bata. Lalu bagi dage ngasup kita ngatakan lang nandangi dosa. Uwe ninta nandangi kai. Si enggo ipedahkan di bata guna si lakokan. Kugapa pe bentuk penembahan-penembahan mangana-gana si tadingkan. Sebab smartphone pe banci desken gana-gana man banta lanai kita ngasup sirang. Banci res di bata lah bagi pendarami smartphone te entah HPT kita. Entah pe perbeliten si ban jadi di batanta. Krina pemere ras titipen di bata. Banci ibrena erkali lipat ganda man banta adiman bana kita ngendesken geluhta. Jadi peraya kenta.
jadi surah-suranta, mari dage si geluhkan kata di bata bas kegeluhan ta, pelimbarui siman pelimbarun, adinggolit si mejile si ban si teruskan, sebab jadi perayakan geluh ta, selaku anak-anak Tuhan. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, katandu kap jadi ulu gegeh kami, katandu kap kepentaran kami. Perkuah atendu erbahanca kami ngasup ngidah, kuga belinna kekelengendu, tetaplah kini teken kami paguh man bandu, sebab ngoi persingetindu kami, maka tetap kami ndatkan kegeluhan singena atendu, idoni enda bagepe isurga, tupung kami ngeluh dengan ersada raskam, dengan dalankan surah-surandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, ermulia kam Bapa arah krina pengkebet geluh kami. Amin. Senina rasturang si kelengi Tuhan, radukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idoni enda, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila ersibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendeskan persembahan, o senina-seninangku, ngingat perkuah ate Tuhan simbelin, si iseh kenaman banta, kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man Tuhan, selaku persembahan, singgeluh rikutken singena atena. Tupung kita ngendesken persembahan taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 386 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda Tuhan makalit gegeras ngasuk kami guna mereman bandu. Kerina silit ibas kami kamkap empuna. Ipercaya kenduman kami gelai kelola kami sentu duras peratendu. Pasu-pasundu Tuhan singgo ipercaya kenduman kami. Gelah ngasuk kami make kenca. Guna nehken persembahan pengatakan bujur kami, ibas numpak-numpak dahin-dahin gerejandu. Bagai PO Bapa sini surga,
Persembahan si persembahkan perpulungendu, la erbahan ca ia kekurangan, tapi ertambah-tambah pasu-pasu si ibrei kendu man bana. Bagepe o Bapa ertoto kami, nandangi anak-anak ndu sir ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun. Malamlah Athena, ibasi yang geluh, dalanken pemerendu, ngaluken pasu-pasundu, gelah na kegeluhan nape, tetap jadi pasu-pasu man sinteram. Anak-anak ndu si sakit, subuh i rumah bagepe i rumah sakit, si terinfeksi positif COVID bagepe krina erbagai-bagai pinakit, sindenden bas daging kulana. Khususna kekelengan kami, mekapken Romeo bangun, si genduari iop nama i rumah sakit murni teguh, agi kekelengan kami ani berubangun. O Bapa si mada kuasa, tambar pangan ras inemen, bagepe pelayanan tim medis, perkakas kap ngenca ibas tandu, kuasandu kap si pepalemken pinakitna. Kerina tim medis pe ibas kerina program kesehatan, bagepe pelayanan kemanusiaan si ilaku kena. Tuhan kawalindu ia, gelah mejuah-juah ia ras daging kulana. Dengan PO Bapa ertoto kami, manana anak ndu si erceda ate, kuasandu si erbahanca ia lampas terapul. Bagepe ertoto kami, man orang tua kami singgo meganjang umur ibreindu man bana. Ibas melala sura-sura si isura kena bas geluhna. Tuhan sampatindu dengan pegegehindu ia, gelah ula bene ukurna, tapi tetap ia semangat. Bagi pekrina anak-anakna kam si masu-masusa, ibas umur si meganjang pe mekatep reh pinakit den bas daging kulana, ibas perkuah atendu lampas madan penakit silit bas daging kulana. Bagi pe ia tetap semangat, aminna pe mekatep penakit erbahanca labanci ia ngelakukan melala dahin, tapi kini terkena tetap engkawali semangat geluhna. Dengan ertoto kami, nandangi krina ngawan perpulungendu ijapa pe ia ringan, kam si masu-masu ia. Ibasar bage-bage ketedehenna, ertedeh ate guna ngaloken tuah idur kam nari, bagepe ngaloken rejeki idur kam nari, ngaloken kini ersadan arah pemasu-masundu jabu-jabuna, bagepe sura-sura anak kami singudang go tamat lenga erdahin gelabanci erdahin, singgo erdahin tutus satena erdahin, bagepe singgo erjabu keleng tena jabuna, silenga erjabu Tuhan sinikap kensa. Dengan pe anak-anak kerinana ibas pemasu-masun Tuhan erkemalangan man Tuhan Muhammad ka orang tua, ijapa pe ia ringan kawalindulah tetap ia. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami man bandu, kelah kamlah tetap si numpak kegeluhan kami anak-anak ndu ijapa pe kami ringan. Dengan pe pemimpin bangsa ras negara kami, rikut ras rayandu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, bagai pe kepanitiaan silit, enda pe Tuhan tetap si masu-masusa. Endesken kami kegeluhan kami rasa isi jabu kami man bandu, bagai pengawan perpulungendu, ertambah-tambah ibreindu rejeki, ertambah-tambah ibreindu man kami kerinana kesehatan, bagai pe semangat ndalani kegeluhan si percaya kenduman kami wari lepas wari. Dengan pe Tuhan ertoto kami, maka kerina anak ndu si sakit ijapa piringan, kam si masu-masu ia, kini teken dengan pengarapenna erbahanca lampas madan pinakitna. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, remulia kam Bapa arah kerina kegeluhan serayan duras ngawan perpulungandu. Sebab ertoto kami, bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dege ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami,
bagi i alami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tetaplah kam nggeluh ibas kegeluhan singgo iplim barui Tuhan, gelah ula kam seri ras doni enda, gelah ngasuk kam dalanken pedah di bata enda, alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Tuhan sumbul kemalemen ate, gelah si encukupi keperlundu, gunandalanken si sentudu ras peratenna. Jana Tuhanlah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakukan si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin. Kekelengan Tuhan kebaktin mingguntang go kadung baspak saenda, salam tedah ate man bandu kerina, bagi pe salam si tandan man kam, si sekali enda ikut muat bagin bas kebaktin enda. Tuhan si masu-masu kita kerinana, mejuah-juah.